Dobar vam dan, da vidimo šta nam to danas Lidl nudi i koje su im cijene. Sam je borovnica na akciji 89 centi pakovanje. Klementina 1,29. Ja ću uzeti 2 pakovanja borovnice. Također imajte i rajčicu koktel 69 centi. Kilogram šargarepe 79 centi, pakovanje kilogram €1,29. Buranija 2,29. Đumbir kilogram 5,99. €1,99 kilogram. Crveni luk 89 centi, 88. Kupus 79. Crveni luk 89. Crveni kupus također 89 centi. Cvjetar rovana lopatica 5,99 kg. Svježi pileći medaljoni 2,99. Kobasica za sušenje kilogram 6,79. Možete uzeti pa je kući sušiti. Svinjsko meso za gulaš 2,40, 400 grama. Mljeveno miješano 4,19 €. Svinjsko carsko meso 3,99, 600 grama. Pileća krilca 3,99 marinirana. Marinirana pileća krilca 2,49 €. Znači ova su Ptuj, a ovo je naša mesnica. Mini file pileći 3,99. Kureće meso za gulaš 4,49, pola kilograma. 1,29 na akciji. U salamuri. U maslinovom 1,89. Jadranska srdela €1,09. Tuna salata 2,89. Rio Mare 4,65 salata. Meksikana. Inčuni 2,39. Pašteta. Led božićna zvijezda 3,99. Sve za bakiranje. Metalna figura 3,99. Mirisna svijeća 3,29. Božićne naljepnice 79 centi. Tartar rumak 260 grama, €1,99. Zvijezda majoneza, pakovanje 4,99. 620 grama. Bar kafe klasik 175 grama 3,49. Gloria 450 grama 7,09 €. Ljevena kafa 5,49, pola kilograma.
Gloria cappuccino 200 grama 2,79. Gold instant kava 6,49. Barilla pola kilograma €9. Integralne špagete također €9. Ovo su vam 99 centi špagete obične. Sunce preto ulje €59. Alkoholno sipče 69 centi. Maslinovo delikatu 12,49. Balzamico €99. Zimska salama 300 grama 3,89. Šajna sremska 4,50. Buđola 19,69 600 grama. Dalmatinski pršut kilo. Dječji kombinezon za skijanje. Za muškarce i za djevojčice. Skijaške muške 14,99, ovo 15,99. Ženski pleteni kardigan 13,99. Dječje čizme 16,99. Domino kocke 2,79, 250 grama. Medenjaci 2,20. Čizme 8,99. Muška pidžama od frotira 12,99.